May po oras labot Kapampangan. Liko kining masko panay na akong makataka pa lupa ka rin minuna akong video. Mis na ko na yung tsura kong yop-yop medyo si kanyo ang bagyan kaya kayong volume huling masig kaningangin lalo kusing danong kaya ng gulong ko siya. Yung balong daramdaman niya ko nini agaga nakakuitang intalanta pulong maslaya kanita rosto natandaan mo pa ita kanya man bayo tami palaot pag umpisan ko na yung kaya katamong kadinala na patapulot walong Tagalugan ing mumunan dili paliwanag ing mas manayon ang Kapampangan palino kaya isplika ini nikalaning iyan manalo sa lengga katuki ing mikunikala Elaine Matias por Lucas ating namano kanon dindam na suguran Tagalugan niya mas manayon yung Kapampangan ing dalusungan ing katuki ing mikunikala ni Joe Kabuso ating ikit na kanong amano kasalamuha Tagalugan niya mas manayon yung Kapampangan ing karungot o kaya akayabe ining katuki na ing migmunikala Patria Bondok David suklating lagu-lagu higit na kanong amano makatadhana Tagalugan niya mas manayon niya kayong Kapampangan ing makarikil katuki na ing migmunikala naman ni Joe Trinidad at amano ko ng gundam na gabayan Tagalugan niya mas manayon niya kayong Kapampangan ing antabayanan Frasia ing migmunikala Bulls Balahadja ating indam na kano akala ko ing akala ko Tagalugan niya mas manayon niya kayong Kapampangan ing Balako kina ing kaklase class 17 Nida Cordero ing migmunikala ing kayang ating tawid dili ing migmunikala bagsening Kailugan ating amano apelyido Tagalugan niya mas manayon niya kayong Kapampangan ing apelyido ito na mo sana ako sasabong manalbi ka rin kaya katamong Tagalugan video bali lalo ko magkagawa na ito paano kayong i-mainit kayong bali nung ating kayong kayabe bali biyasang Kapampangan tuloy lang Kapampanganan nyo lang at yung Kapampangan kayo manong kasi para pareho kong Kapampangan kahit panagaling kayo kaya katang apo din kaya katang anak tala pa nagalugan para gulang talang Kapampangan salamat kayo